بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sutis wallah apia kalalakaw niyan suurip niya na Muhammad ku kagagawi ipuun ku Masjidil Haram si ku Masjidil Aqsa. Supaya kan dekla nami sama pia sumliliyu taun. Kapakailay namis kanian ku mga tanda emi. Mataan nas wallah nas kanian supupukan gapupakailay. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Na inibigayami ku Musa su kitab. Gubielo yamis kanian na turuan ku mga muria tau Israel. Peter wami. Ada aku eni wasalah kau rakna sa sarigan. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Hei kia bebedan ku tawari uran nami pedunoh ku kapal. Mataan nasunoh na aya betadian na urip na manana lamat. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. Na piyak itu kawan nami ku mga muria tau Israel si iku kitab. Mataan na peminasa kanudin ku lupa sama kadua. Gumataan na pengarasi kanudin sa kapangarasya mala. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Naamay kamakau masudin dia paganay sa dua uto. Na paki pangarasya namis kanu ku mga urip nami. Aad na bagriya nami tataralo. Na pakapagesuga aniran su pagleteletanu mga walay. Na miyabalo ya diyan dia mapenggulawla. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Orian ya na ikasuyamir kanu su kapapagsakiran. Gubega namis kanu sa mga tamu ka madakal. Mga wata. Gubaloy namis kanu a madakalataw. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Na Peter wami, au piu-pia kano na miyaka piu-pia kano sa rako ginawa niyo. Na binasa kano, na rako ginawa niyo. Na amay kamakau masudyan dia mure. Na pakapangara si inamisiran. Kaaniran mapakarimang sumanga parasiyo. Guan siran makasuld ku Masjidil Aqsa. Lagi dukia pakasuld diranon ku paganaya kiyaw kitan. Guaniran mabinasa sumia magsamala akapaminasa. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Masikan sukadna niyo na ikalimu kanunian. Na ukasoy kanu maminasa na ikasoy mi susiksar kanu. Na inisenggaya mi sanaraka jahannam at terung kwan kumya mangungkir. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Mataan nagyang kaya Quran na pagkaturukos kanya na lebih matitu. Gupupenutul niyan kumya maratiaya asiran suming gagalabag ko mga pipia. Amataan na adna bagyan irana balas salbi mala. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Na mataan na sirana di mapaparatiaya ko akhirat.
na mitiger kami sa bagian ira na siksa mali pedes. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Na pepengni no manusia sumarata igira ap kerarangitan lagi duka pepengnian yang kumapia na tata pas manusia na geeng. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Na bielu ya misu gagawi agu sudondo wa dua tanda. Na pia kasalma misu tanda agagawi. Na bielu ya misu tanda udondo wa masindo. Kaangka nugi makam bebenug sariski apuun kukadnaniyo. Guan yu katokawi subilangan o mga ragun gusto itungan. Nasulangwan taman na piagusaya miskanian sa maraya kapagusay. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Na umani manusia na initam bedemiron sa suratu amalian si ekuligian na pakagmaw na miron sa alungan na kiyama as surat amas sangatia na makakayat. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Terunon, abati ang kasusurat ka. Maka tatarutob suginawang ka sa alungan ay pumagitung raka. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Sadun sa kumedeg ko ontol, na pagkakedeg ko ontol sa rukbuwa ginawanian, na sadun sa sumilay, na pagkasilay sa rumbu pagkatana, na di kawidanu beradu sa sudu sa upedian, na di kami peniksa taman sa di kami makasugu sa sugu. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Na igira akabaya ami akabina sa ami ko pagingid. Na sugu nami so mga nakudar kaniya ng gulalan ko mga rasol. Nanderwa kasiran roo na mapatutun so katerwa siksa. Na binasaan namis kaniyan sa taruto pa kabinasa. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Na madakala binina sami ko mga pagtawa miya uriano Nuh, na makatatarutop sukadnan kasi ko mga dusa o mga urip niya na kay papapakailay. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Sadun sa aya betadian na kabayaan sumagaan nang gagaanan namiron si sa dunia so kabayaan nami si kutawa kabayami. Orian niya na isang gami arakyan sunaraka jahannam apakah suldu na kapapaawingan nami bubuang. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Nasa din sa kabayaan sa akhirat, gupanamaran yang gelebek so penggelebekan rekanian, askanian na mapaparatiaya, nasiran man na miyabeloy so gelebekiran at tatarimaan. كلا
نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Umani isa na pembegenami sosiranai gusosiranaya ko pamembegaya nukadna naka na de ko betadu pamembegaya nukadna naka ibakirn. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Pamimikiran angka wanda manaya iki apakah lebih mi ku sabad kirang ku sabad na matatang kedeso akhirati lebih mala aki apakah pepang katagu lebih mala aki apakah lebih. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Dika pengembal sa pedua la Tuhan salah kau. Kama kau sedekah akapapa awingana misisili. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Na ini paliuga tukadna naka ada apsuwa swatani wa inuntas kanian. Gu pia inio sumbala alok sasampurna aka pia. Na urau tako kama masair ka so kalok so isa sa duoto. Udi na tanan siran. Nading kakiran terwa ikerimur ngako. Uding kasiran berarasenga. Guterwang kakiran sukat terwa kapag edet. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Gupakai na yang kakiran suguwe ko kapangalim bebaan puun ko kalimo. Guterwang ka akad nang ko kalimuon kasiran. Lagi dukia paguya-guya gairan rakan ko kaito akan. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Sukadna niyo lebih matao kung ane nasisii ko mga ginawa niyo o mabaloy kanu ang mga bilang ataw na mataan nas kanyan na tatap amanapi ko mga barataubat. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Nabagana ka ko tunga na iso kabenarian, gusto miskin, gusto gi imalaya-layag makakikadiya tamiya kawang salalan, gudi ka pemagula sa kaplaga. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Mataan na sa mga taulaan na miyabuloy sira na mga pagari o mga syaitan na ayabtadu syaitan na muong kirko kadnanian. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Nautuli kuding kasiran sa kambebenug sa limu apuun ko kadna naka. Ananayaw nakas kanyan na terwang kakiran so katerwa mainay. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Guding kam beloya sulimang ka amita tambed kulig ka. Guding kam bekaras kanian sa taruto pakabekar. Kam makausid ka akapapa awinga na kiyawis-wisan. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Mataan na sukad na naka napupakaluwag niyan so pagperse ko tawa kabayaian gupupakasimpit niyan. Mataan nas kanyan na tatap si ko mga urip niya na kay papupakailay. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Gudinium bunwa sumanga wata iyo sa kalak ko kamiskin. Kas kami ipupagperkeran gupupagper kano.
mataan na so kabunwakiran na miya beloya dusa amala. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Gudi kanu pagubay ko kasina, kamataan ya amia beloya pakasisingay gumia karata-rata aukit. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Gudinium bunwa su ginawa aso ini safar walla inun tao misabab ku kabnar. Nasa tawa mabunu apim bebaan. Nasa benar sing gaya nami so waliron sa kapaar. Na diplawan ku kakitas. Mataan as kanyan na miya beloya tatabengan. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Gudi kanu pagubay ko tamu ko ilo. Inunta uso ipulkapianian. Taman sa iraot ko kakesadian. Gutomanan yu sudiendi. Mataan na sudiendi na tatapaki isa kwalungan na kiyama. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Gutaruto paniyo so kapagesad igiram ya gesad kano. Gutimbang kano ko timbangan na untol. Giyutumani tomo gulbiya mapia a undesyan. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Guding ka petindegi sudah akataong kaon. Mataan na sukanag aguso kailay gusto puso na umani isakiran na kiisaan. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Gudi ka pelalakaw kulupa sa kambentugan. Mataanas ka na ding kaden mabensad sulupa. Guding kaden marapang sa mga palaw sa kapuro. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Umani isaroo na miyabeloy so karataan yan si eko kadna nakaapya kaguwagwad. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Giyutuman na pedko iniilah mereka ukad na kaya Muhammad ungangan. Nadika pengbaal sa peduala atuhan na salakaw. Kama puseng kakunara ka jahannam. Aka papaawingan ami bubuang. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Berkano piyaki bisa ukadnan niya sumanga wata amama. Na kinuan yan sumanga malaikat wata iya na mga bubay. Mataanas kanu na matatang kedagi ikanu teru sa kateruwa miya kalepas. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Na saben-sabna rapisili saya misang kaya Quran kaaniran kasabuti. Nada amini paguman yang kira narwar sakia palagui kubnar. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Teruangka, au adna pedualla amanga Tuhan, lagi duka teruiran, nasa mautu na mataan na melulubasiran salalan kukir kuwarash. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Sutis kanian, gumapuro kaawat yang kugiiran teruon, amapur walbi mala. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Petesbik rekanian sumanga langit tapi to gusto lupa, gusto mata tagukiran. Nada angane na beri petesbik sa pudir kanian.
Na ugaid na dini sebutan sutas bikiran, mata anas kanian na tatapa matigra manapi. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Na igira abiyati aka su Quran, na ptegu nami solet ka agu solet to sira na di mapaparati ayak wakhirat sa rending nga mararending. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Gutiagu nami so mga puso iran sa mga tutok, kaaniran di kesabutis kanian. Gutiagu nami so mga tangilairan sa kabengal, na igira amia aluing kasukad na nakasiiko Quran ko kaisay sanian, na tumingar sirang ko mga talikudoniran sa kapalagui. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Kami lebih matau ko sabab pakapapamamakin nagiran uto guwane ko papamamakin nagengkairan. Guguwane ko sira nag-iisiran bibitiarai sa masa uto nag-iitero no mga derwaka. Ada pegunutan ni war-war ko mama atatarapunan. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Pamimikiran ang kaya Muhammad anda manaya ikini pangibarat niran reka, na miya dedegsiran, na da kekedegiran alalan. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Na piteruiran, ino amay kambeloy kami mga tulan gubute, bemataanas kami na paguyag kami din sa kaad na bagu. قل كونوا حجارة أو حديدا Teruang ka, ambeloy kanu penaator, udi na putaw. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Udi na kaad na padkumala kagagedaan iron ko mga rarbiyo, na kuyag kanuden, na pteroon niranden. Antawa ay mapagkakasoy kami niyang ko kawiyag-wiyag, teruang ka. Aso miyadun narkano ko paganaya kiyaw kitan, na keleng-keleng niran narka ang mga uluiran, na teroon niran. Anda kikita na iyan, teruang ka. Amatatang kada mabebeloy amarani. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Si ikwalungan at tawag kanunian, na misembagi supudir kanian, gu aya arangan niyo na da aminitargi ku dunia arwar kumaito. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Na teruang kaya Muhammad ku mga uripeng ko. Ap terwairan sumapia, mataan na su syaitan na penggurigaw niyan siran, mataan na su syaitan na miyabalo yari dua yung mga manusia amapayag. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. Tukad na niyo mataur kanu, o kabaya iyan na ikalimu kanunian, udi na o kabaya iyan na siksaang kanunian, na knaabamis kasyugu sumisiyap kiran. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Nasukadnan ka imataw kutawa sisi ko mga langit gusulupa, na saben-saben na rapya kalabi mi sa sabad ko mga nabi ko sabad,
gubiga nami su Daud sa kitab az-Zabur. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Terwangka, panung genuyan Yesus serana ini teguni wa mga katuhanan na salakaw ko Allah, na da ami papaariran ko kapokas sarkano umura lagu diran kitugalin. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Siran mansos sirana pupenung genuin niran nagiiran bebenugun so oke takapakaran ko kadnaniran. Pumagerabaya o antawa akiran lebiro na madaseg gu aarap niran so limo iyan gu ikaalakiran so siksa iyan. Mataan na so siksa o kadnan kana tatapa pakalkalak. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Nada aing da baami di binasa askan yang kudapan swalungan na kiama. Udi na baami di siksa askan yang sa siksa as sangat. Mia belo yuto wa misusurat ku kitab Allah mahful. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Nada amia karantar kami ko kapupekatoro nami ko mga tanda arwar sa kia pakambu kagaw no miya ngauna. Na ini bagayami ko samud subabaya unta akarina amapayag na pinderwa ka anirano to. Nada asalaka wa kapupekatoro nami ko mga tanda arwar sa pangangalak. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Nagwani na pitirwa mirka. Amataan na sukad na nakatatang kalanian sa mga manusia. Nada akini senggay nami ko kailay asupya ki ilay mirka. Arwar sa tapang ko mga manusia. Gulagi duto so kaywa pimurka nami aloy ko Quran. Na ipupengangal kami kiran. Nada amini paguman yang kiran arwar sa kapangakwala amala. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. Nagwani na pitirwami ko mga malaikat. Apangalim babaeng kanu kwadam. Namyangalim babaeng siranon inunta su iblis. Kapitiro iyan. Ainu ako pengalim babaeng kutawa inadun ka abute. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Pitero iblis. Aigda kasangka iya pia kaumbong karakan. Ibeto bagi akong kasatalik taman kualungan na kiyama. Na lenganang kudin dumadag sa mga murya taon yan inunta sumayto. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Pitero wala ang gulalan ka ikabaya ka kasadin sa muno terkakiran na mataan na sunaraga jahannami balas sarkan wa balas sa tarutok. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Gu pamudiu keneka ko sadin sa kegegeng kakiran susuarang ka. Gu lalisang kasiran rak sumanga kumukuda ka. Gu supepemakalala kau neka. Gu paki tumpok kakiran ko mga tamok gu sumanga watairan. Gu beging kasiran sa pasad na da ay pembegay kira na pasadu syaitan arawar sa kaplalalong. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Mataan na sumanga uri pengkuam yang maratiaya na ded na kapaar kakiran gumakata tarutop sukadna ka asumisiap. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Sukadna niyo supupekala tasarkano ko mga kapal ko kaludan kaang kanugi makam bebenug ku kakawasaan yan mataanas kanyan na tatap pamalar kanuilimu. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Naigira amini suga terkanu sumurala ko kaludan na mada suku penung genuin yo inun tabusus kanian Allah na kagiya mabatong kanunian ko kalupaan na tomya likud kanu na tatap asum manusia na daat tadmian. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Bakanu somyarik sa di kanunian landengan ko di dalam lupa udi na di kanunian butawanan sa subuh-subuh apted asa orianian na ded na matuuni wa panarigan. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا. Udi na bakanu somyarik sa di kanunian rao pakakasawin seruman na butawanang kanunian sa mabagrandu na ledeng kanunian sabab ko kiyaung kiriyo oriania na ded na matuuni wa abang nga iyor kamiron. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nasaben-saben rapia ka lebih misa menang sumanga muria tau wadam. Gu pia ka pagda misiran ko kalupaan na gusto kaludan. Gu ini rizki mikiran sumanga pipia. Gu pia kaum bawa misiran ko madakal ko mga inad nami sa titu ka pa kaum baw. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Siik walungan na itawagami ko umani manusia sudop tariran. Na sadeng sami bagayron su kitabian siik ko kawananian. Nasiran man na mabetia iran su kitabiran na da masalimbut kira na isembu dadang listen. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Nasadun samya beluy si sa dunia buta. Naskanian si ko akhirat na buta din. Gutan tuami ahwat kulalan. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Na mataana may tubo na kepukas kay randun ko inilahu mamir kaya Muhammad. Kaankar kami miyang kubsusala kaor kanian. Na ugyutoy miyaswa na kueng kay randun na bulayuka. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Na udami sakapakat teknaa. Na saben-saben ramararani mitaliadu kakiran sa syay amaitu. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Na ugyuto imiyaswa. Nakapakita man amir kadun sa takapasiksa ko kawiyag-wiyag.
gusut tak pasiksa ko kapatay. Orian yan nada amatoon ka ataba nga akar kami. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Namataan na may tubo na kebugaw kairan ko lupa ang Madina ka pekawaang kairanon. Naugyuti miyaswa na da kitargiran ko kaipos ka arwar ko may to. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Okay to tawas sabna rasyugo na miyaw na anakasapid ko mga sugwami na da akatuon ka amisalin ko o kitami. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Tamayan degna ka susambayang ko kapuli duwalungan taman ko kalibutang o gagawi Gusto ka pangadi ko Quran ko sambayang ko kepita. Mataan na susambayang ko kepita na tatapasusaksian. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Nasusabaad ko kagagawi na pupugnaw ng kasukuraan. Ang malalawan ko mga paliuga tarakka. Matatang kadapukadar pa ang kau kadna nakakudar pa mababantog. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Naturuang ka, kadnang ko pakasulda kong kasakasulda kasuswat, gupa kaliwa kong kasakaliwa kasuswat, gusenggay akong kapuun ko hadapan ka sa begrap katabang. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Guteruang ka, amya kau masubenar, na miyailang suribat, mataan na suribat na tatapa ilang. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Na ipturo nami apad ko Quran subulong gulimo ko miya maratiaya. Na bedin pepekauman ko mga derwa kasakalugi. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Na igira ini pangalim wa miso manusia. Na tumalikod guitang kiri iya na kiridian. Na igira amini sugatun sumarata. Na mabalo ya kadaan sa Panginam. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Teruang ka, aumani isa naging gelebeg si eko o kitian. Nasukad na niwi lebih matao ko tawas kanya ni makauuntol salalan. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Naipagi si iran raka sunyawa, teruang ka, asunyawa na si eko ilmu ukad nang ko. Guda ay inibigayar kano ko kataw arwar ko maito. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Namataan au ini kabaya ami, namatatang kedama pukada ami dinsu inilah mamirka. Nasa urian yan na da matuon ka makapantagirkan yan na panarigan kami. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Ugaid na limu apuun ko kadnan ka. Mataan na sukap diin na tatap asiir ka lebih mala. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Teruang ka, amataan api at tempo tampong sa mga manusia gusto mga jin sa kambaaliran sa lagi ng kaya Quran na disiran din makambaal sa lagi diyan. Api apan mabaluy sa sabaad kira na tabanga o sabaad.
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Na saben-sabenara di budin pera akini rupa anami ku manusia si isang kaiya Quran ku umani ibarat. Na de tarima au kada kelang ku mga manusia kabairan din siangka. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Na piterweran adiemis kaden peratiayaan taman sadema pakambuat kar kami pun kulupa amanga bulan. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Udi na adna mabaluyar ka apamumulaan na mga korma mga anggur, nakapakambuatan ka sulembekian sa mga lawasay mga bebendes. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Udi na makaulog ka kulangit, manaaso inidawang kar kami sa sapangkat. Udi na mapakader pa akas wallagu sa mga malaikat sa mipagadapa. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Udi na adna mabaluyar ka awalaya bulawan. Udi na makapanik ka kulangit. Na diami din peratiayaan ikia pakapanik ka untaman sa di kaming kakaturunan sa kita mabati amis kanian. Terwang ka, suti sukad nangko, bad na betada kenarwar sa manusia asugu. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Nada amyakaran ku manusia ku kapakaparatiairan guni ku makau makiran suturwan. Arwar sa kia terwairan. Sa inusugus wallah sa manusia asugu. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Terwangka, waya matatagu ko lupa na mga malaikat apupilalaka wakibabalingon na mataan apakaturunan nami sira na puun ko langit sa malaikat asugu. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Terwangka, maka tatarutup swalla asaksira kenagusir kanu. Mataan as kanyan natatap si iku mga urip niya na kai papupakailay. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Nasadin sa turoon wallah, naskanya ni pekakedeg kuuntol. Gusadin sa dedeg niyan, nading kasiran din mitoon sa mga panariga na salakaur kanyan. Gulimud nami siran kwalungan na kiyama amika kamanga sumanga parasiran. Amanga buta, gumanga umaw, gumanga bengal. Derpairan sunaraga jahannam. Uman pupundo na umana nami kiran sa kakadeg. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Yutumani belas kiran sabab samataan na siran na inong kiriran sumanga ayatami. Gupi terwiran. Inu amay kambeloy kami ang mga tulan gubuta. Bemataan as kami na kuwiyag kami din sa kaad na bagu. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Bayran dikatawi mata anas wallah sumiyadin ko mga langit gusulupa kagaganian na madin sa lagidiran gusinggayan yan siran sa taalik ada asang kaamadadalamon na da tarimaa o mga darawa ka kabayran din siyang ka. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Terwangka, oskanui makapapaar ko kita taguan ko limu o kadnang ko, nasa mauto na mataan na rinyo sa kalak ko kang gusto, kaaya betadu manusia na maikot. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Nasaben-saben na rabigan nami sumusa sa siyawa mga tanda mga rarayag na iseen ka kung mga murya tao Israel. Buwan niya makaumakiran na pitero no piraon mataan na saken na ayad na kagagda akor ka hey Musa na tatarapunan. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Pitero o Musa, saben-saben na katawan ka ada at tumirun saya arwar ko kadna no mga langit gusulupa ang mga karina na mataan na saken na ayad na kagagda akor ka hey Firaun na ilang. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Nakabaya iya ng bugaw niyan siran kulupa amisir na inildemis kaniyang gusulang wanapdiyan. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Gupiter wami ko mga murya tao Israel ko urianian pagingid kanu kulupa amisir na amay kamakaw masudin di ko akhirat napakataling umaan amis kanulangon. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Nasi ikubnara kini turun nami ko Quran gusi kubnara kaya pakaturunian nada kaya subuh mir kaya Muhammad arwarsa ku penunutulan sama piagu pepemaka ikhtiar. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Nasu Quran na piya kasisenggaya amis kanyan kaan kau tumabati ako mga manusia sa malanat guini turun nami uto sa miya kasisaliw bekini turun niyan. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Terwangka piaratiayan yuskan yano dina diniu peratiaya mataan na sirana piyamagan ko katawa miyaw na anyan na igira apembeti angkiran na ipsundungiran sa mga baka ang mga ngalim babaan siran. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Sagiran teroon suti sukad na nami mataan at tatapasudin di ukad na nami na mapenggulaw laden. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Guip sundungiran sa mga baka sa pepemandeged siran gupepekaw mangkiran sa kapangalim babaan. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما
أينما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Terwangka pangni kanu ku Allah udina pangni kanu ku Rahman api ande saya ipangni niron narekian sumangangara na mga pipia na dingka pekatanugan susambayang ka gudingkau tu penanain nam bebenug ka ku pageltanu tu sa ukit. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Na terwangka supudi narku Allah de kuasawata guda amya beloya sakutua ian ku kapaar guda amya beloya tabenga ian makapantag ku kapakaito na sela-sela angkas kanian sa sampurna akas sela-sela.